ibintu perezida w'igihugu cyanyu cy'u Rwanda byo biriko biramubako ni biriko birabera ku butaka bwa Kongo ibiriko biraba ku ngabo ziwe ibihano ariko arafatirwa nk'igihugu cy'u Rwanda nivyo bari byo vyamuzamuriye amadogre y'ubusazi bigatuma ibisazi vyiwe bija kwishinovuga yuko vyagizwe ibanga canke abantu benshi batabashije kugira ico babivuga ko ariko ari ibintu biboneka kandi bifise fact zivyerekana ni bijanye n'ubuzima bwa perezida w'igihugu cy'u Rwanda perezida Paul Kagame ubu tuvugana bivugwa yuko yoba yarafashwe n'ingwara yo gusara imwe bitwa ingwara yo mu mutwe abenshi ubu ntibacitwa yuko ari ubusazi bavuga ko ari ingwara yo mu mutwe ari navyo vyatumye ubu atakibonekana cyane mu gihugu cy'u Rwanda bivuga yuko kenshi abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo bashobore kuba bo mutunganiriza ibijanye n'amagara yiwe cyangwa bamusubize ku gihe kubera ko yamaze kugira ihungabana mu mutwe iwiwe sindi umwe kubashikiza ino nkuru niyo mpamvu nabahigiye umunyarwanda aza kudufasha kugira ngo ashobore kutubwira byinshi kubijanye n'inkuru ziko ziravugwa kuri perezida Paul Kagame ndetse anatubwire eske nivyo canke sivyo nyamba ari byo fact zivyekana nibihe nyamba atari ivyo naho bimeze guti kaze ni karibu mwebwe mese mudukurikirana hano kuri BInfo News ndetse ndanababwira ko turi kumwe no mu Gisaka TV ariwe tugiye kubana umwami w'Igisaka kugira ngo dushobore kuyaga byinshi bigiye bitandukanye cyane ku bugwayi bwa perezida w'igihugu cyabo cy'u Rwanda ndagwaye ikaze na karibu umwami w'Igisaka kuri BInfo News ndetse no mu Gisaka TV. Urakoze cyane bwana munyamakuru Kodi ndagushimiye rero hanyuma bwana munyamakuru nanjye muhaye ikaze hano mu Gisaka TV. Murakoze cyane kandi nsabye abakozi ba mu Gisaka TV uyu umuvandimwe twari tumumenyereye kuri BInfo Plus mureke noneho tumusange kuri BInfo News. Ego yes ni kuri BInfo News ubufatanye bwacu bwasubiyeho nyuma y'utubazo twagiye tuba kuri iriya shene no kuvuga ngo mujye musimbuka no kuri BInfo News nabo mudusure murebe uburyo turi kungurana ibitekerezo uburyo turi kuyaga ibiganiro by'ingirakamaro. Umunyamakuru rero turakwishimiye murakoze cyane. Murakoze cyane nanjye nizera yuko abo muri BInfo News bozufasha kwakira umwami w'Igisaka kuri n'urubuga rwacu na cyane mu kwinjira muri commentaire bakatwereka urukundo bafitiye abarundi ndetse n'abanyarwanda iyo bakoranye ikintu baduza amadarapo y'igihugu cy'u ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Umwami w'Igisaka ikaze ni karibu kandi nkuko nabivuze mu ntangamarara twoya kuri ino ngingo imwe ivuga ku kijanye n'ubuzima bwa perezida w'igihugu cy'u Rwanda bivuga yuko bwaba mu kangaratete canke yoba yaragize ihungabana ryo mu mutwe akaba afise ingwara yo mu mutwe imwe benshi bitwa ubusazi. Umwami w'Igisaka iyo nkuru urayivuga ku iki ndazi yuko hari ivyo wobo yiziko. Urakoze cyane ubundi iyi nkuru nta nubwo ari inkuru nshyashya nuko ngira ngo abantu baba bari kwibutsa uyu muntu wafashe akarere kose akakoramo ibikorwa n'ubundi bimeze nk'iby'ubusazi ntabwo ari nshyashya ndetse abamuguze impande hari abagabo bagiye bamuhunga bagiye bakorana abandi bagiye baba ari abaganga be bihariye ni ukuvuga ngo ari umuganga we umukurikirana umunsi ku munsi haba bakiri mu mashyamba muri iriya myaka y'igihumbi za 1990 cyangwa se na mbere yaho bakiri mu Buganda. Ni ukuvuga ngo iki kintu rwose ni ikintu bagiye bavuga rero ubu iyo bigeze ahangaha nyuma y'iyi myaka urabona imyaka ye iri kumujyana iri kugenda yiyongera kandi bwa burwayi aba ataruvuye ngo bukire nuko umubiri ukura n'uburwayi nabwo burakura ugasanga bwarushijeho kubagara hafi. Rero iki kintu nyine ni ukuri kuri aho ngaho ariko ikibazo kiba kivutse ni igihe biba bibereye sasa abantu bakavuga ati bwa burwayi aho niho ngaruka nkavuga nti uburwayi bwo burasanzweho by'umwihariko muramuzi yuko yagiye amaze kubagwa inshuro 3 mu Budage amaze kubagwa inshuro 3 mu mutwe. Ivyo bintu abantu ntabwo bari babizi eske ni kihe kintu cyatumye bamubaga nyamba ufise ayo makuru? No kuvuga ngo impamvu zitera kubagwa mu mutwe ni impamvu zitandukanye ni uburwayi byose bikora yuko ari uburwayi nubwo nta presse zamenya ngo ni uburwayi ubuhe
ariko kubagwa ko abahungu babikurikiranye babyemeje neza yuko uyu mugabo yabazwe, ndetse twagiye tunabona n'amafoto, ikindi gihe tukabona ku mutwe umusatsi ahantu runaka, apana haza uruhara, atari ukuvuga ngo ni ahaza uruhara. Ego ni ukuvuga ngo ugasanga aho hantu barahabazi, ukabona ntabwo hateye nk'ahandi. Ubwo rero iyo ubona ku musatsi w'umugabo w'umusaza nk'uriya, ukabona hari ahantu hatameze kimwe n'ahandi, bishyira yuko hari inkovu. Ugakwitaho n'amakuru yavugaga yuko nyine ngo bamubaze, buryo uhita uhuza ku kantu ukavuga ati ya nkuru koko yaba ari aho hantu hatari umusatsi, haba ari naho babaze. Rero mwagiye mwumva inshuro nyinshi ari muri kontorore, akaba yagiye mu Budage akavayo, yaza akagaruka hano mu Rwanda byanze, mu kanya gato yo kumva yahise asubirayo igitaraganya, ukagira ngo yari yibagiriweyo telefone. Ego kuvuga ngo byanze bikoze hari biba bitagenze neza. Muri Amerika ho rero ni ibijyanye n'imitekerereze, no kuvuga ngo ubwo burwayi bwo mu Budage bwo ni uburwayi busanzwe buri biologique, ntabwo ari uburwayi buri psychologique. Rero muri Amerika bo ni abashinzwe ibijyanye n'imitekerereze, ari nabo nyine bavuga ibisazi bivira. Ni ukuvuga ngo ni naho nari mvuze nti abamuzi babanye bagiye baba n'abaganga be bihariye mu myaka yatambutse, bavuga yuko mbere bakiri muri ibyo bihe by'amashyamba n'iki, ntabwo bigeze bavuga ngo barivuza mu buryo bwihariye, barumva. Ego kugira ngo bakubwira yuko na Dede yamaraga n'icyumweru atanakarabye bitewe no kuntu urugamba rwabaga rumeze. Yamara ukwezi kose atoze. Birashoboka ko umuntu ashobora kumara ukwezi kose atoze. Birashoboka bitewe n'igihe, bitewe n'ukuntu urugamba rwawe rumeze. Bwana munyamakuru, mu buzima busanzwe ntabwo bishoboka, ariko ku rugamba ngira ngo ujya wumva yuko ariko haba ibintu bitandukanye. Ku rugamba ntabwo ari mu buzima busanzwe, byo ntabwo ari igitangaza, nta nubwo wanamucira urubanza iyo ibintu byakaze. Ntabwo wajya kuvuga ibyo gukaraba amasasu akuri hejuru, cyangwa hari ibyemezo ugomba gufata, hari abantu ni ukuvuga ngo birashoboka cyane. Ego rero muri Amerika ho ni icyo kijyanye n'imitekerereze, ari naho bahera bavuga ngo ni ibisazi. Ni ikinyamakuru cyabitangaje ejo bundi, ngo cyane nabonaga kiri gukora ubusesenguzi, ni Veritas Info, kiri kuvuga kuri ubu burwayi bwe aho muri Amerika yarari. Ntabwo byari muri kesi yo kwivuza bisanzwe. Uburwayi bwo mu mutwe ntabwo buvurwa mu buryo busanzwe, bwana munyamakuru. Ariko n'imiti wandikwa atari imiti yo muri laboratoire, ahubwo ari naturelle. Urugero hano muri Amerika yari yagiye kureba basket, aho bavuga ko iki kinyamakuru cyabikurikiranye kigasanga iyo ndwara ishingiye ku mitekerereze no guta umurongo, ugatangira gukora ibintu abantu bavuga ati Mana y'Isiraheli, uyu ni perezida wa Rwanda, mbese ugatangira gukora ibintu bitari ku murongo nk'umuntu ukomeye. Ego yes. Rero umuganga ngo yamwandikiye yuko agomba kujya areba ava mu kintu kimeze nka kave cyo kumva ngo azengurutswe n'abantu, ari mu kantu yifondeye, ngo abamuzengurutse n'abarinzi be, ngo ni iki adahura n'abantu. Ati noneho ujye hirya, urambura amaso, ujye mu bantu benshi, atari ba bandi uba warahaye amaburifingi bagomba niba ahagaze aho ugasanga ntahagaze ntajya hava, kijya mu bantu urebe uwo mupira, ugenda ujye mu kureba Formula 1, ugenda ujye mu Bwongereza ujye kureba Arsenal, muri Amerika yarebaga basket, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ati uwo nguwo ni umuti tukwandikiye, kandi uwo muti ujyana n'ubundi n'iyo ndwara bavuga yuko izahaza. Kagame ngira ngo ujye umubona yuko yagiye buriya hari interview yagiye akorana n'abanyamakuru mpuzamahanga, abantu bakagira ngo ni ishyano cyangwa se ni amakarikara asanzwe, ariko sometimes ugasanga ni ikibazo gishobora kuba nyine ari n'icyo ngicyo cyo mu mitekerereze. Umunyamakuru ngira ngo hano hari akavidewo njya ncishaho hano mu Gisaka by the way nagatangije kuko nari kuko nyine iyi nkuru
uru rugero rwibuke. Umunyamakuru akagira cyo akamubwira ati turavuga ku bijyanye na human rights, turavuga ibijyanye n'imfungwa, turavuga iki n'iki. Umugabo urumva kugira ngo ujye guhana perezida mugomba kuba mwari mwavuganye ibyo muri buganireho. Ego ntabwo uvuga ngo turahura gusa ngo tuganire utavuze ibyo muganiraho. Ariko ukajya kumubwiye ngo ariko ubundi ibi bintu ngo sinshaka ko tubivugaho ngo ibyo ngo bya human rights watch ngo bya human rights ngo byaki na byaki. Ubundi umunyamakuru ati ariko tuya ntimurakare nyine turi kuganira tuwe bifata. Ibaze nawe kugira ngo umunyamakuru arinde kumukaruma mubwire yuko yumve ko ari ikiganiro nyine ari kuganira abariza abantu. Yari yataye umutwe cyangwa yari yataye ubwenge. Ni ukuvuga ngo hari akantu kaba kabyivanzemo kagatuma umunyamakuru amubwira ati ariko bwana perezida nubwo uri kumbwira nabi ibuka turi mu kiganiro tukungurana ibitekerezo tubwira uko ubibona ureke kudutuka. Urumva? Ego nawe arangije amubwira ati ndahagarika kugutuka ariko namwe murekeraho kurayizinga ibi bintu ngo by'abyungo by'ubwirasi n'ibiki n'ibiki. Abantu tukajyana ibisanzwe ariko abandi bahanga bagashingira kuri aya makuru basanzwe bamufiteho. Akaza akajya hariya ngo they are foolish ngo nta bwenge bagira ngo barakajya mu muriro. Wowe ukagira ngo ni ibisanzwe ariko umugabo akaba hari akantu katokowemo. Ni ukuvuga ngo ingero nyinshi z'ibintu aba yaragiye bakamubaza ati se perezida ngo ingabo zawe ziri muri Kongo ngo ntabwo mbizi. Ntabwo abizi. Ubundi mu kujya kwiyakira akatubwira ngo yagira ngo batazamukurikirana mu nkiko ngo batazabona ibimenyetso. Ni ukuvuga ngo abo tuntu nyine ushobora kuza ugahuza ukavuga ati nyamara za nkuru zivugwa zishobora kuba zifite ishingiro. Nubwo njyewe mba ntabihakanye ariko nanone mbona yuko mu rugendo aba yagiyemo ntabwo ari icyo cyonyine aba yagiyemo, aba yagiye no mu kazi. Bwana munyamakuru aho yagiye atembera hose murabizi cyakurikiragaho ngira ngo ntabwo cyabaga cyoroshye. Babaga byaze kuza hari ikintu bari kugerageza ngira ngo urabizi iyi nkuru ya point zero uko bimeze ubu ngubu. Ubwo bajyaga gufata Uvira mbere yaho gatoya muramuzi yuko yari yagiye kwitoratoza utuntu hirya no hino. Mbese ni ukuvuga ngo hari ibintu aba yagiyemo. Ariko kuri iyi nshuro ajya i Los Angeles ni ukuvuga ngo ibinyamakuru ibihano biri kuvuza ubu bwana munyamakuru. Ibi bihano abantu bari kuvuga ngo biratinze ngo bishobora kutazabaho ariko dede bitewe urabona dede abajyanama afite ni abanyamahanga, ni abazungu, ni abo bantu bavuga ngo bagerayo ngo at the same time ngo ni n'abarobist. Urumva? Ego rero aba bantu bagenda bafata ibyemezo ngiye ntekereza yuko dede abishidikanyaho akurikije ingaruka bimuzanira. Ngira ngo kugira ngo dede afate Uvira kandi yari yamaze yaravuye gusinya amasezerano byanze bikunze ntabwo ari icyemezo yigiriye ahubwo ni abantu asanzwe yizera by'umwihariko b'abazungu kuko aribo tubona hano bamubwiye ati fata Uvira. Uvira ayifashe imubyarira amazi nk'ibisusi. Mubyariye amazi kuri iyi nshuro rero abo b'abajyanama abona hashobora kuba harimo akabazo. Hanyuma abitwa abarobisiti bo muri Amerika bakora ibishoboka ngo ibihano ntibifatwe cyangwa ntabwo ariko kazi bakora konyine. Hariho n'igihe barubinga bashaka ngo igihugu gihabwe amafaranga cyangwa se ngo influencing ibyemezo runaka biba bigiye gufatirwa icyo gihugu. By'umwihariko hano turi kuvuga ku Rwanda kuri dede. Rero ntekereza yuko yageze akabona yuko urabona muri kongere baraterana bakavuga ati ibi n'ibi bakamwamagana bavuga ati tugiye gufata ibihano. Wa munyamakuru agahaguruka akavuga ati bimeze bite, mbese ukabona aratangatanzwe ku buryo ngira ngo abo barobista akazabaha ngo bagende bakore abona batagakora neza ku buryo byabaye ngombwa yuko yigerera yavuga ati wabona mbatuma ngo bajye Bujumbura ego bagakata bakiyira mu cyamuzo. Ukuvuga ngo bakajya niba bikore neza nk'uko n'abamibereye. Rero ngewe amahirwe menshi nicyo ngicyo nyaha cyamujyanyeyo
kuko ibi bihano birakomeye bwana munyamakuru, niba warabonye kuri France 24 uwitwa Masad Borosi aganira n'umunyamakuru, nubwo hano mu Rwanda babigoretse bakavuga ngo Masad Borosi yavuze ko ngo agifitiye icyizere, ngo Amerika ifitiye icyizere Kagame, kandi ngo nta bihano ngo bazamufatira. Ibyo ni ukubigoreka, ahubwo nta kintu atatubwiye ubundi. Rero Dede yagombaga gukora ibishoboka byanze bikunze kugira ngo ibi bihano byibura bazaze harimo inyoroshyo. Nuko mwami w'igisaka nuko mwami w'igisaka burya ku buryo n'umumenyesha bakuru mutuka cyangwa ugasanga muri ko muravugana ikintu yadukanye ikindi kintu mu buryo budasobanutse. Nibyo babiriko birabana rijya wumvise yuko aha bariho bahora bimba ubutare mu gihugu muri Rubaya, Kisekedi yaheguriye leta zunze ubumwe za Amerika. Ibi byose nivyo babiriko biratuma president w'u Rwanda nuzenye iduga dogere z'ibisazi ziduga. Yaduga kuko amakuru ya Rubaya wenda ntabwo ngiye kuyagarukaho nonaha, niba tubiye kurera ikiganiro cyawe sinzi. Ariko mbere y'uko aya makuru ya Rubaya ndumva ngiye narayamenye ejo. Niba tuyamenye no kuvuga ko afite ubutasi, afite abantu hirya no hino waba yaranayamenye na mbere hose. Rero mbere hose ibyo bikamuhagarikisha umutima. Ariko ibyo naba mvuze uko mbyumva, ariko ngewe ndagira ngo mwibutse we uko yatwibwiriye ubwo yari yahuye, sinzi niba yari yatumije itangazamakuru, se niba ubwo yaraje aravuga ngo we ngo igitutu kimubayeho cyinshi, pressure imubayeho nyinshi. Yavuze ngo iki? Yaravuze ngo we ngo agira atya ngo abantu ngo amatelefone ngo ntakuraho, ngo buri munota buri segonda ngo amatelefone ngo ntibanareba ko bwije, ngo ntakiryama. Nta magambo ye yivugiye ngo sinkiryama, ngo ngira ngo ngiye gushyira umusaya hasi, nkabona baraje bisanga bakomangira ngo fata telefone ngo bari kugushaka byihutirwa. Ngo yagira gutya arayitabye bakamubwira ngo igihugu cyawe ngo tugiye kugisiribanga. Nta magambo ye yivugiye. Urumva rero umuntu niba ataryama kubwira ati ijoro ryose buntandukaniraho, ngo bamuba bukeye bucakanura, babubwira ngo kugisiribanga ari Abarundi nta nubwo ari Abakongomani, kuko aba bantu hano amasaha yacu ajya gusa, ntago mwebwe buba bukeye twebwe wacu hano ngo bube bwije. Yatubwiye aho buba bukeye we bwije agiye kuryama, ariko ngo ntibareka aryama. Ataryama bahoza kuri iyo pressure ngo bagiye kumusibasiba nka kironka agatiro. Mu mutwe hari akantu kakivangamo nka kironka agatiro muri make. Nta gatiro akibona, ni ukuvuga ngo ibitosi niba itiro cyangwa ibitotsi niba ari ibintu bibera mu mutwe, burya kandi mu mutwe harimo akantu gasanzwe katameze neza. Naho ushobora kwaka nyine. Umwami w'igisaka ugeranije kuraba urugero bw'ubuzima bwa President Paul Kagame abayemwo kuva izi ntambara zo muri Kongo zitanguriye.